ahe minjhani na mi amukela ka controller show. Mina ni pfukile ku ri mina controller. A ni lava ku mi tsundzuxa leswaku mi nga rivali ku subscribe loko hi amukise subscribe. Na swi tiva ku vanhu vo tala va swi rivala sweswo, so a hi subscribe-eni hi kurisa channel. Loko mi karhi mi subscribe channel leyiwani ya kula. Ni hlekisiwa hi ku exigazini ka hisa vana va ka hina, ka hisa shem ka kufumela. Okay, mo ni hatlisa ni hetisa timhaka letiwani under 3 minutes ni ta va ni hetini. Leyiwa ku ta va video ya mina yo leha leyi ni tiyimisele ku endla tivhidiyo to koma, leyi yi nga ta va yi lehini. Okay, xana Mr Post u chavile eka Benny Mayengani ke hi tlhelo ra beef? Nhlamulo leyi sukaka eka mina i ku Mr Post a nga chavanga eka Benny Mayengani hi tlhelo ra beef. Okay, i ncini xi endlaka ni hlamula leswiwani? I mhaka ya ku Mr Post namuntlha u tikuma a ri na vanhu vo tala lava fanaka a va bifa hikwalaho ka ku vanhu lavawani va zama ku defenda Benny Mayengani eka Mr Post. It's like va hotspotiwe ti-problem ta Benny Mayengani leti a nga hlangana na tona ka Mr Post. So hi swo swi endlaka ku van'wani va nga yi twisisi context leyiwani. Loko u vulavula hi Damba Makhegula va futhi ka Mr Post it's a no go area. Mi nga yi ka Mr Post mi ya dipfuka va vo mukulukumba loyi a nga kahle hi beef, a nga kahle ku ri he have that kind of influence ku a cinca public view towards you. He change how people look at you and how people think of you because of the influence that he have and because of the things that which he says ka music. Music is very emotionally attached vanhu van'wana na van'wana, so whatever is spoken on music ka music swi endla ku vanhu va believe ngopfu ka swona. That's why Mr Post is capitalizing ku a destroya vanhu vo tala hikwalaho ka music, ngopfungopfu lava va taku va ta n'wi tlhontlha. Manyangatsi yi le ku teni track number 6 yi kongoma na yena na n'wi vona Manyangatsi u ye a studio a hlangana na bandla ra yena. Mirini n'wina hi mhaka leyiwani. Hayi hi ta ti vonisa.